kitalo nnyo kitalo yaye kitalo nnyo kitalo baana battu kitalo nnyo kitalo yaye kitalo nnyo kitalo baana battu kitalo nnyo kitalo baana battu kitalo Christian Capello, rest in peace. Tuchakwagala yo walumbe bwe mugwako nno kachiboko y'amasanso ne mutu waliwo olw'ensula nga tefunye era obulingo anze olwaido era nasuzeko ekimu ndala mmere ya buleti ezira mmere ate akasabuuni okafuna akasabuuni awe bababooza bakwati leeta tukukuniremu kubankuniramu okubukunire amwe bali kuba kwa Wai Media bambi amwe bali kutugobera mbona mbozi daife kitwizaamu amaani dasaba bakali kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Eno wange TV rungi mbera ya maziga mbera ya kiyongobero omukaire yetu berenga tuyamba getu nangobi omukyala omukaire yembere yendidye nga mbalaga kwa Wai Media bambi nga mulema hazira buyambi aliyo maskini ngokutambula yewawula bwegalole otinte afire mu bulamu obwensi era gano gwe tuli mu makage mugaide bulungi enumba muli kujiba mu background ena wani njaiganga wabulanga embera ya kiyongobero omukaire nangobi atuvire ku maiso nangobi nali ndikubita mu bitundu ebyena waningi nayagana omukyala nali ndikola emirimu gyange gy'amawulire nga tutambula mu byalo nga tunonya ebintu ebyendawulo nabona omukyala muluja yali ali kutambula yali ali kwavula oti mwana muto ate nga muntu mukulu kyangema kwino naenda okutegeera kibuzibu ki na parkinga najjayo namunonya mu nsiko nze kuba ebyange oba oli wankunonya yoli najja okwagana omukyala nga yalemala amagulu ng'atambula oti atambula ng'atambula kyante era namutyamisa nga ndikwenda kubona ku mbozi ye obulemu bw'amagulu bwaida bukulu oba yazalibwa nga mulema embozi ye nze yangemaku at the same time yagema ne kubaboni ba Wai Media era yebyawera bambi ngaba mukubana ife bavuireyo batwegeitaku batandika okumuga ku buyambi nango bimbaire mulutaku abere mukaze mulungi yangema ku ngali n'empisa buli kyomuwa asima yebaza yakusabira Katonda ebirungi nasooka naidana amukola ku amawulire najja nanyo n'obuyambi tikyali kyangu kuba abana mawulire buli ifo tugeme ifani etuida mu byale na abantu bakubona ngo oli ku beifani bakuba oli kujja kumulira ku sente abandi balowooza oli ku beitaka lye oli ku babifana ni itaka lye oli kujja kumunaga itaka bityo aye bambi najja okwirala nga omukyala ndidukira bulungi nga nfunyeku ku buyambi obwali obutono buti tudukira bulungi nga namuleeterako ku akawunga n'obuntu buto butyo kabiri yanaira n'aleetako ku n'omutyere wabula tikyamala oluvannyuma olw'okuleeta ku bintu bino eriyo bamazira kisa abaabona emboozi yaife ku Wai Media okuva mu bitundu eby'e Kampala era nga muno mwalimu omukyala Zaina yakonvisinga omwami we beetiika emotoka ey'ebintu baleetere nangobi embeera ya nangobi tiyali nnungi eyo n'enumba ye nangobi yali abagana nga yali muwafu ng'adoba budobe wano nga baawonzikiza era kino kyagema kuba amazakisa oluvannyuma lw'okuwulira nti ebiseera ebindi emisota gyali nga gye mulumba ate ng'ali munzikiza wabula Katonda yayambanga buyambe bibye era kye basookeraku okunkubira isimu bakati tukwenda omukaire oyo kumuleetera kusola tikyakomaano
Nangobi embeera inamwagaana mu bambi Katonda amuwa ekiwumula eky'emirembe yali aba mukagoye kalala otinte yali aba ng'omugafu yena kyangemaku nga buli w'omwagaana aba mukagoye kalala ayipeesa ali akutuka nga buli kiseera agema amabeere yayenda awembe no ng'asitwagolinga era ng'amukoba kukuba tebatwikiriza kugema amabeere g'abantu ng'amukoba omukaire weetereze so bamuza kisaba akati Yazid omukyalo tukujja kumuleeta ku magomasi era tibakoma kuno nango mu myaka gye ebyamasimu yali yabyerabira aye bamusaba praise nga bamuleetera isimu era bali bamusuubiza ati buli mwezi baida kumuteranko kwa kasente nga bye bamuleetera biwairewo nango bamuleetera buli kintu kirungi omutyere akawunga emigaati soda tibaita chupa ibiri oba isatu oba ina baito babwali obudazini bubiri soda yali mungi Nangobi yakoba ati aliwo kulya kunyama baleeta nyama oh my Katonda wange twakola ogwaife nali nafu enunga ndi musanufu anakina n'okukina nali ndinga kyenenda mu bulamu bwange kituukirire ebimu ku binsumba kwenda kubona nga lindo okukyusa ku bulamu bw'abantu naddala abanako Nangobi yali munaku yange mako naddala ife abaakulira maka amanaku yali munaku yange mako ife abaakulira maka amanaku otwidye naku ey'ekinaku kyange mako era ebamuyamba nali ndidi nga Katonda anambye Nangobi nali muteera omu ku bantu bange berali nja okulootanga kuuko ndide mubone era abo bankoberera amawulire ag'okufa kwe mbere nga njire kukola mirimu gyange bankoba ati ono omukyala Nangobi afiire nababuuza nti Nangobi ki ati oweno omukazi eyegalula nalowooza nti bakubye esimu alindi wabula bandobera ku luvannyuma naidukira aye mbeeti nakusuubira nti omuntu yena yamba yali mu mbeera mbi mutwere mu mbeera mbi emmere emuwaire enumba buti amasanalaze baataako amatala mukaaga sola alinayo esente dobwida nayitwalika bamukati olumbe lukulumanga iwe koonanga wakasimu ekibuzo kiri kyekimwise lwaki afiire kiseera kino nga twakamala okumuwa obuyambi ebibuuzo bingi nkobye ntijja kugana kwida kuba okunaku lwa kuziika enkobye tiimu yange bwirembere enkoye nti tujjeeyo okutubone sinambeere nkaliko kasa ekibuzo ekindi mu bwongo kiri nti Nangobi afiire ki buli kintu twamuwa sente twamuwa bamukola olumbe lumuluma akuba amasimu isimu bamuwa kyekimwise byetuli kujja okutegeera n'ekindi wano nga wemba kubya ndi Yazid Yolisigira owefe busedde mu bikado wabula nga kitalo nga nkali kujja kwogera ku nabanga nakutukobera kunteeka da kuziika dada wange mami wange Nangobi nebaza aba batubeerairewo bambi Zaina omukyala Zaina n'omwami wo omwavuga emotoka amafuta gemu okuva e Kampala mu risiki donadona mu ngiro omwo mwaide nayo neno mu masokolo wansi eno bambi Katonda afiire ono afiire Nangobi aye Katonda idinga mwenaita fali lyemwakola naddala okukyusa ku bulamu bwe era Katonda ajja asigala nga abaidukiramu ekyo era nga idda kubasasuliramu ebyo n'abantu mwena isa mukwano gwange oba Kenya tudukira wampa ku emitwalo 5 Yazid geita otetenkanie waba omugalo owundi oba bamweta Aisha oba ni Aisha Mutes yampa emitwalo 2 bambi twidinga imwe omuyamba abantu mwena temuli bulungi ayo okuyamba guba mutima so biti ebijire naga amawulire ag'okufa kwa dada waife Nangobi getu kitalo mvwa kulinga ku y'omubiri gwe ali munumba mwidira agalami alinze waigulu bamubwise engoye de twamuleetera ndi bweine kudiriku badi mubwise
byabira byetwakola tibikamugasa aife twakola ogwo ife so katonda ida tusasulire yayinga kitalo ate okuno akacyayi abakaire mwenda ina akacyayi wajja munumba n'obonanza akacyayi nakerabiraira meera oningira n'embeerwa nga ndi katolaga kacyayi kenalubeira bwito yenalubeira moti n'abala kininde kaki nzemba ndi mulokole nkukobera mazima ndi mulokole maagalagale obulokole bwange nakamala emyaka 18 akacyayi wakacyaga bukyawe ntokenda mubukulu bwo bakasukali onakola otya ozira kasente onakola otya nti era oguma bugume babeera awo niwe onansaga nenda kuno kyayi onamutoolaga oguma katonda gwagira ku kya katonda otya kandi oba katonda ali ntwala atyo n'ebyo ng'embeera tinungi niwe okema ku kuno nze yange embi yene yakufa bufwe kekimu nzira mbeerwa nkalamu nze naire ekikaba byoli kwogera olikundaga oti olw'okulya ku kanyama namba kabiri obeeremu abantu abakulu menze kabiri embeera mwanange okubya ekinene okubya ekyasukaali wakuba ekyemamba wakuba menga ebyo kale ndi kubitoolaga nga ndi kubitoola bizibu okubifuna n'olunaku olukulu afumbya abaire nako olw'okutya okuba ati ndi kutya omukazi oyo ali awo yandeetera kumukabya n'ali ako wamna ku supu nanywa ako nakandi katonda yeebale mukama neebazaawo nakuba n'amavu neebaza ate ka soda soda mwidi yeneerabira eira ng'amumana nti asoda mami nga kitalo ekibuuzo ekiriwo ekindi mu bwongo kiri kirala nga tukali kujja mu bindi dada nango byafiire ki n'abantu abandi kibali kwenda okutegeera twamulekanga mulamu ali kuba mizira musanofu nga tumuleetere buli kintu kyona kyali yegomba ku nsi kuno motoka yo tutaleeta n'anonya ate site ku myaka gye bitwamuleetera n'ebyo afiire ki nangobi omusuuda olumbe lwamugemye lwakamuluma bwana kuditi lwamugema duzi bwire olumbe bwe lwamugema duzi obwire nakobera ku mukama wange lwamugema lutya lumbe lwaidde lutya lwaidanga lumusibye mu kifuba muno yalya bulungi ekyomusana lwamufumbira yalya ekyeigulo namufumbira era ekyeigulo yankoba ati ndija atenduka bwe yankoba ati ndija kutenduka na yanko byatu yamala yakola ki yankati ayo musuuda guli kola ki guli kunuma mukwaye ndikuliranga mu kifuba muno gunsibye nga kusaawa nga 3 kitundu nakobera kuko omwami wangu oyo kisame constant namukanti muna omukaire mulwaire omusuuda mbugumusibye muki mu kifuba muno tisobola akola ki tida kusula muno nendo ndakujansulewa mulo omumwe yankati wazira buzibu yagema akagaali yaje Itale yaje yamugulira kuko amakerenda yaleeta amakerenda ago twamuwaako era twabonanga era wazira nkyuka obu era yena tiyagumenkereza yayigala abaana mu numba yaida twasula omwo obwire bwakya twasituka yayita owa boda twamutaaku twamutwala mu idwaliro n'ekitabo kiriwo twalowooza tuti kati oba musaayi n'oguziramu ng'ayera okuwera ali kuwera ng'omuntu ow'ekiweewe twatuka mu idwaliro nga wazira idagala batuwandikira idagala wajja mu idwaliro wa ku Kigenge niwa Bulamaji ele center 3 tinaawo wali kwigombola bwe twatuuka eyo era batukola bamutola ku omusaayi bamutola ku omusulo bamala omutola ku omusulo ya batukoba ati aye idagala wazira idagala lino muje mugule bugule na mukoba nti mpandikira
mwidwaliro lya gavumenti muzaidagala wali ng'abasawo bakamalanga kwekalakasa mbu muzira bulungi abasawo neidagala wazira nabaka nti mumpandikire bampandikire idagala bwe bawandiika idagala omwami wange oyo yagema boda yajja nayo mu tawuni yagula idagala era n'ekitabo kiriwo bwe yagula idagala yajja yaleeta ki omusawo ali eitale eyo bamweta mwami Mudyobole yamuleeta bwe yamuleeta yatandika omukuba empiso yamutakukanola yamukuba empiso wano waka ng'ali mwidandabira wano butimpagano bwe yamwidanda ibe omukaire yabanga atereire era n'olwaleero luno otegeeza ki oti yabaire nga atereire ngaasitwika atyaime nakwe yabaire taliityama nga n'ekigege kikoze eki kirekeire nileero luno mpwine n'afumba amata n'amufumbiraku obutooke yalyaku n'avaawo n'ajonoonekeza abaana emmere yankoba kuku ekiwa kyandiba nga bw'oba puresha kuba yankoba kukwati puresha yamusumbuwa era ebyo byona batukoba erimu butimpagana ajononekezaako abaana emmere bwenjira okunonekezaako abaana emmere omwami wange kisame konsitanti yasigala awo ng'amukuumye naira buti bwendize n'akola ki n'awatira abaana emmere n'ata ku ziiko n'amala otaako naiddaku ye munange munanjira okutuuka ng'onaakaati munembeera dono diboneka diri kubiiga alikola ki ate embeera dono kaidi kyuseemu diri kukola ki kubiiga ng'atandise okwekubira alikwekubira buti ono musadange yankoba ati banaye wano nje ndeete boda olwo olugo ekitete ekyali mutoolemu tumwambaze eki egomasi mbaye n'akatoola yegomasi okujja okutuuka nga munange ekintu kimutuze ng'afiirirewo munumba baire mwani habere yenka buti munumba omwo okufa tubaire munaye mbaire ndesa onajire nga ye boda nzenga najje nairayo wala okujja oleeta olugoye engoye de dino de mwamuleetera kuba edindi nabaire nga ndooziiza n'edindi eblangiti dibaire diri wale so afire sawa nga imeka afiire ku saawa nga 5 kitundu awo nze ndi musiraamu ndikiriza nti buli kintu kigwawo eba nteekateeka ya Katonda kuba tulina twena ye tuli kujooja eyo ekisinga oluisi kutwinamizaamu okumwina agira atya kuba afiire mangu ino so twena tukole ku mami wetwavaawo wano nga tuleese ebintu obulamu bubaire butya okuva kunaku lwetwava wano abaire nga mukazi mulungi nga ino ogulwike ng'aviire mu mbeera direde yalimu nga mukazi anirira mukazi yetala kuluya kuno ayeta baidukulu be baba nabo wano era nga wofumba kyayi anwa ni baidukulu be abaire mukazi muntu mulamu ngera waire kumugamire abaire azira buzibu ngano ainu igulwike era nga buli muntu amutuuka kwa muwana nangobe ng'onirire ati mumale galeka bana omwana kye yankolera tikitegeera aye tidinga alira yakola ki yambona kwa ati ayankoba ati ogw'omukaaga nga guwaako ali kwira kale n'ebyo bityo kale nenda okwira kwe naye twena tubabise emirimu giba mingi emirimu giba mingi leero embere ndi kusuubira munange so nga ali kundogeramu ng'afiire nga abaire azira buzibu era abeekyalo nibe bamubonaku era nga buli omu amuwaana nango bikunirira nga n'ebyo ebyokusiiba mukago yakalala abaire takasiibamu ng'era olumala okunaabako nga avaala lugoye lwe lundi olumala okunaabako nga avaala lundi tweyanziza okutoola ku buno bwe mbonaku okukuba doozi no bantaako etupa egy'amaadi awo n'okundeeterako oku buno bupanco panco niki jirujasi aye ebyaso nga nani andagiza nze soda bakuwakuuka jirujasi ng'olwaire ng'oli mulwaire bakutereku ekipa mali bakuleeta kuuku bakuwakuuka ati wena nwakuuku oinogozeku omutima otyo n'amakerenda gale gaje bulungi ukyalisembera so
kitale kya dada wange kitalo sebo dada nga abaire anenda wano sebo abaire anenda ng'asaaga no Yazid we biki ng'obala mukazi musanufu ng'ayogera ebigambo taweesa bigambo mu matama enteekateekeddwa okumuziika ddire ditya tweyanziza sebo era mwebale kuyida enteekateeka tuli kusuubira okuwerekera ida omugenzi era twebaza obuyambi bw'amajja ke mutuwa mujja kumuwerekera wa tujja kumuwerekera ne butokolo mu buloko bw'ebulamaji mu igomba ly'ebulamaji mujja kumuziika wene wano ne bali sebo wetuli okay so okufa kwa Nangobi kibakuyisa kitya ku kyalo kuno abaine engeri yabayambyemuku oba eri abandi abaliko bati kajje mbe kitukosisa ino kuba abaire mukunganya w'abaana nga ife tusiiba mukuleetuka aye nga abaana baida bakunganira naye gano nga bo baire mubona mu mbeera dedde obukosefu obwo abaana b'ekyalo abaana bawaka babaire bakungana wano yaba nga abayozayoza yayogera nabo yabakuma tujja okuvanga mirimu nga tukuumira abaana baife kikosisa ife nga abamaka kyakosa n'ab'ekyalo so ng'ekyalo kifiirirwa tufiirirwa omuntu aba yatubeerera buli mu mbeera sebo nga mumwebuuzaako oba eberi yabe bajjangu kumwebuuzabuuzaako ku myaka gye abaire mu wabuzi ino ng'era agalaga sebo abaire mukubagane w'abakyala nga bakobere kijja mu maiso okubagumya okuba mu maka kuba yeena buti tuli muziika kuiba wene wano okay amukeri yankubira kwabeera ajjanga ng'asaba mu kanisa oba eba luuyiwa sebo eba mawagala abajja okumuwerekera yes eba era babaire ku wano nabo tubaaniriza era baida bakwa bajja kwetaabagana mu kuziika twogere ku n'ab'ekyalo bakoseyi babatya okufa muzeyi tukobere kuko onaafiire abaire muzeyi mwino olowooza ng'ekyalo mufiirwa mutya abaire senga era nkoseyi bwalina okuba abaire atulabirira ino mu maka ewaife buli kizibu ekibaawo tuba naye yatugalagira kuba abazeeyi baife bawa bye tubaye tusigaiza nga senga era nga niyafuuka baaba waife ndi munaku y'amaani ino kitalo okay muzeyi tukobere kuko okufa kwa dada ng'ekyalo mukoseyi bamutya okufa kwa omuntu omukulu ng'oyo okufa kw'omuntu omukulu oyo kutukosisa ino nze oyo omukaire wange ayi ndi kukweyo n'emirimu gyenkola ayi nga natukuumire gano baidukulu be kale kitukosisa ino kuba nabaire omutetenkanya w'abakazi betuleka gano mu luya nabagemaganya kuba ife twazimba walala kale nga zambu jana yona kale kitukosisa ino muleso w'abaana muzeyi ayebuuzibwa ku kyalo ajjire olowooza taleseewo iribo ku biseera bino ng'abavubuka buli muntu akola byayenda era nga bw'oli kwogera era nfunye okunolwa kw'amaanyi kuba abaire atukuumira abaidukulu baifwe nga ife tujjayo tujja twabaagana awo baali awo ku mawulu gaba nga alekereire ayawo tidi kabiri iri buli etufunye abairawo tinabairawo kale nnaku y'amaanyi kuba abaire agemererwa era oyo nga ali atyaime bale era ng'awo baatyama yabaawo yamukuuma bamuleeteraku obuudi yanu aye butya tufuuse itayo okay muzeyi nkobera kuku dada afiire abaire ayamba mu mbeera yabairemu nga yeebuuzibwaku abuulirira alira abaidukulu kwiwe iribo kiri alese ku kyalo butisaawe no omuntu ng'oyo omukulu neyanziiza sebo amaina gange nize kigwa Moses Saabataka w'ekyalo kino nenda okusiima abanamawulire nti mwebale kwirukirira nga mukairo no mu mbeera donadona dabaire alimu kuba ife amawulire getubanga tuzirawo tuwulira nti abanamawulire bakyalire ku Nangobi yabaire mukaire wange Nangobi oyo alina ekifaananyi kyatulekeire ku maiso abaire mukyalo ow'eisano abaire omukyalo atenda ove gaali alina abaidukulu bangi balabirira nga n'omulimu n'oyo omutulo oyo gw'olirengera ku balaza oyo kale abaire wa mugaso ino eri abaana abato n'abantu abakulu kuba abaire muntu waisano nga wotuuke wa Nangobi nibo obaire dinanako
ng'otimbuka wasekolo ebigambo ebibanga bikola ki bimuvaamu. So ntuusa okusaasira oluya luno nti banange kitalo ino kitalo irala, omuntu ono atuviireku abaire wa mugaso ino. Okay. Ayo nembeera eri wano ya Kiyongoyo, tujja kwogera bigambo bingi. Onakolweddo era tudda kwira tubeewo tuwerekera omukaire insha Allah. Katonda anaabanga atusobozeisa nga bukyaire bulungi edi okufa kuzibu Katonda yakukweka nsobola okuba nga zene ebigambo byendi kwogera gano nebiri kusembayo nga tujja kutuuka yendaga. So aye kida kyona kyona twava wa Katonda era twirayo wa Katonda. Embeera neyaye nga wembako bye twebaza abo abeefuiriza ne bayiruukirira nangobi geetu mu mbeera eyalimu ey'obutaki, embeera teyali nungi bambi. Mujje mu maiso n'omutima ogwo. Okufa kwa nangobi kutabamala mu maani, mutima akolera bwerere. Kyemwakola Katonda yakibona era mwakikola nga kiva ku ntobo ya mutima gwaimwe. Tubasaba mujje mu maiso n'okuyamba abantu betubaleetera abaana ku bangi. So mujje mu maiso nga wembako byaife tiimu yaife tuli kujja kubaawo nga tuwerekera dada waife nangobi abeere mukazi musanufu nga wayogera takoowa kulekera ate nga akusesa ng'emunajanga muwulira tudda kuleeta ku video bwagire nga ayogera ebigambo bye waire omukazi abeere nga munaku nga enaku yagikweka yakulaga isanu. So mbeera ya Kiyongobero dada agire tikyangu ku myaka gye, emyaka gye baire mingi. Leero okukuza omuntu okutuuka ku myaka egyo tikyangu adda ku biseera bino ng'obulwaire bungi, ebikemo bingi, emyoyo emibi mingi, tikyangu omuntu kutuuka ku myaka egyo. So tufiirirwa era tusaba nti Katonda oyo wekisa dada nangobi geetu webanga ali nikiyasobya ku bulamu bwe obwensi mu mirimu gye yali akola. Tusaba amusoniwe bina byona byasoba amusoniwe alinge mu birungi byakola mu bulamu bwe amuwe ekiwumule ky'emirembe. Ndi Yazid Yolisigira owaife basadde mu bikado. Abaana abandi baafwa. Wazala wawo n'abaana nga bameka? Nazaala genzaalo 12. Bafa ku balinga bameka? Nti nkoko byenti abaliwo 6. Kikoba obanga wasigaza abaana 6 kiraga nga 12 n'abaajo wa Katonda kitalo. So ate muzeeyi afwali mwene wano ndi munaida. Okay, gwali mulembe kyogwo. So nkobera mami dada ekikulemye okirekanga nenda tuwaye byonasobola kubo igotoka abidukiranga nze so nze mwene dudukira mangu kuba gonko byoti oida nunkagana 2 nategati nkagana 2 nogo gwagwira kwa madi gebayitanga waduluda. So nze mba mbidi So muzeeyi wafa watandika otya obulamu embeera yali etya? Obulamu nga neerimira na bulungi nga nzira na mutowaana n'abaana abo batono ono yenkulaze nga kitu kyene kikaali kukoola kulabuka bulungi kino ekiri kuvwano. Nga nzira mutowaana gwona okulima nga anima. N'okulima ng'olima. So kasoka muzeeyi afa embeera yeebaire etya okufuna ak'okulya ng'obaawo otya naani akugemerera okufuna? Nabanga omulamu nga nsobola okulima empegano nti era nga bw'obona nja matyama butyama nti mpegano aba n'ekisa n'akaati akamere kaakano niwe okema kuno okubuuza. Nzira buyambi bwona nze.